ئەمڕۆ کە ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە بەلای ئێمە زمانی کوردی شیرینترین زمانە و لەسەر ئەم بابەتە دەوەستین دەوڵەمەندی زمانی کوردی بە چەندین زاراوە و پاراستنیان لەگەڵ بەڕێز مسادق تۆڤی نووسەر و ئەدیب قسە دەکەین لە دهۆکەوە لەگەڵمان دەبێ. سڵاوت دەبێ و بەیانیت باش بەڕێز مسادق خۆشحاڵین لەگەڵمانی ئەم بەیانیە لەسەر بابەتی زمانی دایک قسە دەکەین. ئێمە سەرڕای ئەم هەموو هەڕەشە و ئەم هەموو داگیرکاریە و هەموو زوڵمەی بە درێژایی مێژوو بەرامبەر کورد کراوە. کورد چۆن توانیوێتی زمانی خۆی بپارێزێ؟ سڵاو و ڕێز بۆ هەوا و بۆ بینەرێن کەناڵی هەوا. سڵاو و ڕێز بۆ هەمی وان کەسانەوێن بەرگریە زمانی کوردی دکەن تایبەت لە باکوورێ کوردستانê گۆ هەوەکە بەرفرە هەبوو دژاتیە زمانی کوردی هەیە هەمان دەمدا vêgovê هەندێک چالاکوانên کورد دڵسوزên دووزان تەوایەتی هەوەکە بەرفرە بۆ بەڕاستمیکردنا زمانی کوردی لە باکوورێ کوردستانê هەیە. هەندی پەیوەندی زمانی کوردی بە هەی ژبەر ku zimanê milletê Kurd sala 1921 ve an ku piştî şerê cîhanî êkê serçend dewletan hatiye debaşkirin. Her dewletekê jî hemî rengar dijatiya zimanê Kurdî kiriye. Tenê li Iraqê ew jî ne li hemî deverên Kurdistanê çend parêzgehekê te Kurdistanê heta astekê seretayî xwandin bi zimanê Kurdî hebûye. Lêr gel hindê guda ku xwandin van deveran hebûye çendîn deverê dî bû nimûne Kerkûk, devera Badînan an ku parêzgeha Duhûkê, Kurdê parêzgeha Baqûbe zimanê Kurdî lê nehatiye xwandin. Ev jî bûye egerê hindê ku zimanê Kurdî li van parêzgehên Kurdistanê berefbaş ve çûye û zimanê Erebî cihêwê dagîr kiriye. Piştî serheldana 1991 zimanê Kurdî li piraniya Kurdistanê bi taybetî ew deverên ketîne jê desalatê herêma Kurdistanê ku êkî şwana jî devera Badînan an ku parêzgeha Duhûkê bû zimanê Kurdî hatiye xwandin û pişanazî ve em dibêjin zimanê Kurdî bi diyalekta Kirmanciya Bakur niha gehişte qonaxa zankuyan û çendîn bawernameê bilind jî bi vê zimanî û vê diyalektî hatîne wergirtin. Ev pêngaveka baş e em bînîn serkeftine lê heman demda jî gelek alangarî an jî asteng ketîne tirêka xwandina Kurdî parêzgeha Duhûkê. Bale. Mamosta Musaddiq ta çendek giring e ka li kateka ka zarawekânî Badînan zorin و بتوانرێت پارێزگاری لەو زاراوانە بکرێت ئەمە تا چەند گرنگی هەیە بۆ دەوڵەمەندی زمانی کوردی کە ئەو زاراوانە وەکو خۆی بمێنێتەوە و پەرشیان پێ بدرێت. ئەو خۆ گرنگی توێ چەندێدایە ئەم هەمی دیالێکیان ku زاراوەیان زمانی کوردی پارێزین çe yên devera Badînan an ku parêzgeha Duhûkê bît an deverên diyên Kurdistanê bîtin. Lê hindî peywendî parêzgeha Duhûkê ve hey ez şanazî verbêjim piştî sala 1991 an ku serheldana bihara 1991 xwandina Kurdî şêwezarê Kirmanciya Bakur an jî Badînanî wekî hindek bêjin cihê xwe girtiye. Lê weku cihê xwe girtî rastî bî heman demda jî asteng li ber xwandina Kurdî li vê deverê heye. Bû nimûne ev xwandingehê zimanên biyanî têne vekirin dêbînî ji mareka zûra xelkê me fêr bûye zarokê xwe virirkete wan xwandingeha li wan xwandingeha jî eger giringîdanek zimanê Kurdî hebî giringîdaneka gelekakê me lawma dêbînî gelek zarokên me vêgovê li parêzgeha Duhûkê hêdî hêdî nêzîke dêş zimanê Kurdî an ku zimanê dayîkê dîrkevin. Heman dem jî de me astengek heye li sunûrê parêzgeha Duhûkê û ew deverê Kirmanciya Bakur dixwînin ew jî astenga heta vêgovê em neşiyane şêwezarekê standard çêkin. Bû nimûne dêberê Xwedenê li beşê xwandina Kurdî li vê zankuyê bû zankuya Kurdî renge alogorek renivîsa wan da mustelehata da xwandinê da heye. Dêberê Xwedenê navbera kenalê me esmanî da bû nimûne kenalê hewayê berêz, kenalê Rûda, kenalê Kurdistan ke li kenalê dî dêbîn diyalektekê gel cemawerê xwe axivin
کنه دیالکت و دوریه آنکو دورا بدینانه برانبری وان داده بینین کانال می لوکال آنکوی نافخوی دهو که دیالکت کادی تا خوبیتن لو ما از باش زانم لدوی دوری آنکول وی پارزگه ما نیمچه اکادمیا کو کردی آن بشکش اکادمیا کردی هبال ویره کو کار بوستان در کرنا شوازار خواندنه شوازار کرمانجیا با کرد لوی دوره کرد اوجی پیدویه همی سازیت میت روشن بیدی و روشنامه‌وانی و اکادمی بجدار بن وی اویدی دا امشین چه نبیتن ما شوازاره که استاندارد هبیتن او شوازاره گر شوازار استاندارد کرمانجیا باشور باشه روز دو برف پیش وبچن سر پرسیارتا بله از دیگل و چنده مهمی دیالکت و شوازار و گوور زمان کدی هندیت شیان دا بیتن بین پاراستن چون که ویگو ویوکی بری ویگو ویجی ترامپورت توان دا دیار بوی گلک زمان و شوازار جهان یه برف نماند شن باشه ما مصدق تایبەت بە یەکانگیری زمان یاخود یەکگرتووی زمان ئێمە دەزانین شێوەزاری جیاوازێ لە کوردستان لە پارتە جیاوازەکانی کوردستان تا چەند گرنگە زمانێکی یەکگرتوو هەبێ هەمومان تێی بگەین و هەمومان پێی بنووسین یعنی بۆ نمونە وەکو قەواعیدی عەرەبی وەکو زمانێکی فەرمی مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت گرنگە ئێمە وەکو کورد زمانێکمان هەبێ مامەڵەی فەرمی پێوە بکرێت از گلوی چندی دوما بله گرنگ مزمانک هبیت آن ما هبایه بله دوی قناغه ام وگویت دا دجین اما چه زمان استاندارد نینن آنجی بجین زمانه که ادبی یگرتو منینه لو مالویره اف بینگو و هنده کانال کردستانی توویژن ایک شوانو کانال هوایه گوه گوه تو کرمانجیا خارل گلمت آخوی و از کرمانجیا باکور برسوات دام اد بیشم و پینگو و که بوهنده نا بیشم تده زمانه که استاندارد چه بید لی ام همو دشین تیکو دوب گهین تمام دم دست مثلا پیشنیارد کم او خوندن گهت خوندنا کرمانجیا باکور لیتی تا خوندن برانبری ویدا درس کار رکوپیک و یا باش یا کرمانجیا خاره هبید همون شوال دوید کرمانجیا خاره تیتا خواندن گرینگی که تایبت کرمانجیا باکور آنجی کرمانجی سرو وکیل بجنه بیت دانا ام وی چندی دیشین هر دو شوازارت میت نیف ستاندرد کن چون کنه بوین ستاندرد نزیکی ایک کند همون دمجیدا اف دو شوازارت درگه هکی وکن سه پارچه دیل باکور و روژاوا و روژالات کردستانی اوجی برف هف دنیاسینه آنکو شوازار توانا نزیکی ایگ ببین از وی چندید بینم سازیت میت را گهاندنه بتایبتی جی کانالن آسمانی و دگل کانالن سوشیاله کاره که باش کردیه حتی که ویگوه هر دو شوازارت کرمانجی سرو جیری آن باکور و باشور نزیکی ایک بونه و کاره که باش دایا و اف دانستاندنه از تو جیر که هر دو شوازاره هر ایک شما شوازاره که آن دیالکت اکت پیفیتن برهمی ویچنده باشه ما مصطاب تا چند گرنگه که کانالەکانی ڕاگەیاندنی کوردی کانال ئاسمانیەکانی کوردستان هەوڵی ئەوە بدەن کە دیالکتە جیاوازەکانی کوردی لەناو پرۆگرام و تەنانەت هەواڵەکانیش جێگە بکەنەوە ئەمە تا چەند ئەتوانێت پارێزگاری لە زمانی کوردی بکات ئەتبێژم بەرسبە پرسیۆرن دیدا مە بەرسبەوەی چەندیدا ئەس زۆر یا گرنگە کۆ کەناڵێتمە همی شوازارت کردی تایبتی او هر دوی شوازارت بگوه بوینه شوازارن سرکی کرمانجیا باکور و باشور گرنگی به دنگ و باسو بدد برنامه بدتن شروع سیاسی بدتن شروع تا روشن بیری بدتن دا امشین تیکو دوب گهین از شمل بیری بوتا نمونه که بینم بو نمونه دست بکا سالن هفتیان به پیشتری از خو صدمه که زور باجر سلیمانی جیمه اگر وی دمی تگود با ایکی آویب دمن تشته که زور نامو بو غریب بو نکوی بس بگو به هر الباجر که وکی سلیمانی دهان و صدان پیوت کرمانجیا با کو چنب کارینان همون شیوه دا الوی دورا میا بادینان کو وگو به پارزگاه دو که تیتر نیاسین وی دمی حکتب شوازار سورانی یا کرمانجیا باشور آخفت بود رنگ که تشتک نامو غریب بود بس بگو به اوی تشتک آسایی
کو از بچم سلیمانیه به کرمانجی باخوام یا سلیمانیه بیتا دهو که به شوازار باشه باخوام. زور سپاس مامۆستا مصدق تۆ بی ئەدیب و نووسەر لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ تۆ. سپاس.